گل راج دروت و درحبات بلوچی شاعری دومی دور. یہ شاعری بندات چاشدومی صدی میلادی انت کے آئیے سر شاعر واجہ جام دررکند. واجہ جام دررک کی شاعری تہا فارسی و عربی لوز باز ہو رند. فارسی عربی لوزانی آواریہ جام دررک شاعری عرب باز تامدار کرتگ. واجہ جام دررک نصیران نوری درباری شاعری تو آئیے شاعری گشترین بہار آدور جاورانی پدرائی اکنتند. یہ اما دورند کے ماں بلوچستانہ فارسی لکوڑ بندات بتگت و گشتر شاعران عربی و فارسی شاعری پرتگت آدور گشتر شاعری مذہبی رنگی دارید. شاعران وقت شعر چا خدای صفت و پاک رسول چاری یارانی توصیفاں بنا کرتگو رندوتی مقصد را پدر کرتگش. واجہ جام دررک شعرانی ایک کتاب درچین نامہ واجہ بشیر احمد بلوچ نزا ارتگو چا بلوچی اکیڈمی شالا چاپو شنگ کرتگ. چا جام دررک شعران ہمیں پدر بیت کے واجہ یک شاعرستانی شاعری بودتگو آیوتی دور شرن اکسی پیش داشتگ. آئیے شعران چا کشت و کشاری چاگرد جیڑو علت پدر انتی دور شاعران عشقی شاعری اور جنگی و واقعاتی شعران گشتگ. بلی دور گشترین شاعری عشقی شاعری تو جام دررک عشقی شاعری بے مٹی شاعری زانک بیت. ای دور شاعرانی لڑا جام دررک عابد مولا فاضل مولا قاسم واجہ واحد بخش مولا عزت پنجگوری واجہ داؤد حسن زارگر جوان سال بکٹی رحم علی مری مست توکلی ملک دینار میر واڑی و دیگر بازی شاعری نام کہتند. ای دور بازی شاعریہ ود شعر نوشتہ نہ کرتگ بلے البت ملک دینار میر واڑی شعرانی کتاب زیری نود ایک ہنچی کتابیں کہ آئی جندہ ایرا قلمی شکلہ نوشتہ کرتگ. واجہ فاضل شعرانی دفتر واجہ بشیر احمد بلوچ نزا ارتگو شب چراغ نامہ چا بلوچی اکیڈمیا چاپو شنگ کرتگ. ہمیں پیما یا مولا قاسم شعرانی دفتر پہکی اشرفی ہم چاپ کرتگ. ہمیں پیما مستوکلی شعرانی کتاب میر مٹہان مریا نزا ارتگو واجہ تشادہ چا جوان سال بچہ یہ شعر نزا ارتو جوان سال نامہ یہ کتاب چا بلوچی اکیڈمی شال نیمگا چاپ کنائند. ای دورے گشتر شاعران جنگ زام توپک و اسپ باروا شعر پر بستگ. واجہ جام دررک مولا فاضل ای دور نامی شاعرند کے آیانی شاعری پر بلوچ راجہ بے باہیں مڈی زانک بیت. چکاس بلد سیرکمی تاقدیم پروفیسر غنی طارق بلوچی زبان جونز.